abede ketika lum serbi boong ba mla ban weng dan bedi ban pe ki nga thai wat phiru phi sakhi ko mo homen sa upe ya kan ka kam bai dei ba kaching belai jelai kita kinong ki drop dei ite ki sinja ma ka sarkar kan simพี่อยากนี่นี่มันตั้งยิมเทียงยิมเด่นชูแต่ในพินเครนอยากจะกล้ากันนี่ก็จะกล้าหับกันตันเม็นก็ได้กันดิเฟนส์ละอย่างบรรสุทุบายกันตาต่อนักเลี้ยงจงนี้ไกลกับงี้แหละนักเลี้ยงกับดิจิทัลซิชั่นก็ลองเบ็ดบ้างี้อยากเรนงี้อยากเป็นเบ็ดงี้อยากโดนกับ close coordination บัดซิวจงกาdefense hakaba ngiyak ren ban monitor ye kita kinongsyong baru haka juga po na kaliang ka district position ka check ye kito ki antecedents jo kito kinongsyong kinongsa but ki police jong ngiro menta kilong all out ban find out kay bajia ki e ki bawan laki de ki illegal migrant pimtip ti yakani kadai ka ongoing process hakaba hadin badon gitu ki NGO ru ki ba lawan ka petition kira lagi ru daldi te ko mo pi na kalian ka distribution kam thia kam dem halor kan ni ban pentingna ba ka drugs battling lani ka insecurity ka bala banjia namar ba ka jingwan kini ki ba bunjat ki ba bunukom kanjia hapoka nong ba shalom ko jingi tena ra daw na kalian jongka police department lo all out ka kreistom ban pitikna ba kan don itu keke hatu pipu number ka jingtho sa ka containment badi ban evik iti gibring isu thu bai gibring kimdi kinong sung jong ka jala mo ya kan ini ngat try platip ba history kolong ba keladon aku ti mental kabang keren mental keladon apa aku bat na kalian jongka cantonment lo kelale la ka kam gila file ka ya ka gila file ka affidavit mangi na ka state comment na ka district of ni file ka affidavit kata ka kalau ongoing te menta ka kadon ka ninga ke issue apa ka ko nomor mensua na gitu gisen malangu gila dismantle te ultimately kumopi ngimla bersuong baik to yap dismantle menta te nomor tang sumarele mariali brusokot then again subjected to the direction from the court